Assalomu alaykum va shuma Ma'murjon Suvanov az kanali Ma'mur Aziya. Imroz yakshanbe qaror داریم در مولبازار ناحیه دوستی ولایت خاتلون. در این ویدیو سیمکو کردیم گوهای شیردار، گوسالای مایدا، گوناجینای بغض، گوناجینای مایدا گوسالای مایدا هست. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید، معقول باشه لایک. اگر شما در کانال مهمان باشین در کانال ابونه شوید، دستگیری را فراموش نکنین. رفتیم. مانا گوی سه تا گوساله کدایی بوده است. حالی قصیر با شیر داره. مانا برادرها سودا کده است. 35 کده؟ 35 بازار نرخ کده است. 35 با شیر داشته است. به گوساله ایش چند پول؟ ایش چند پول اکا؟ 45. گوناجین اولی؟ گوناجین قصیره؟ گوناجین قصیر 45 کده نه؟ 45 4500 بازار نرخ کرده است. منای گوناجینه نه گوناجینای قصیر 5 تا گوناجین. بونس قانچه؟ 6 yarım. Birden bozor qilgan narxini ham aytib ketaver. Ish 6,5 budast. Mana parodash so'z. Bozor 58 narxda است. Bunay duymuş. Bu qancha? Ish 5,5. Bozor necha qildi? 48. 48 bozor narxda desa, bunisi-chi? Ish 6000 budast. Savdo meshava necha qildi bozor? 5000 narxda است. Mana ish go. Bu nechta tug'an bu? Bitta yakta gusala kadagi budast. Qisir hozir. Hozir qisir. Narxi qancha? 6,5 savdo meshava. Bozor necha qildi? Isham 58 bozor narxida است. Bu-chi? Ish 56 bu savdo meshava, bozor 5000 narxida است. Mana. Panchta gunajin. Buna gunajini bug'uz, Karpat, shvedskiy. 4 moh bug'uz budast. Narxish 9000 bu savdo meshava. 8 qilyapti dedingizmi? Bozor 8000 narx kadaysa. Mana paroda ra binin. Paroda yagun kambudi nadora. Buna gunajini navbatiman, gunajini Karpat. Buqa raftagi mega. So'ybush buqa raftagi guf narxish 9000 budast. Savdo meshava ina hozir 78 narx kadaysa. Joy pulgirishi 8000 bolotar guftesa. Gunajini behtarin. Mana go'y gusaladori Karpat yakum gusalash buday. Bu qancha gufti ha? Gunajinak budast. 5-6 litr shir ha? 5-6 litr shir garanti qati. Yakum gusalash. Narxish chand pul? Narxish 12000 bu savdo meshava. Chand kat bozor? To 10,5 bozor narx kadast. Mana sinash. Na go'y gusalador yakum gusalash. Gunajin 3 litri sahar bega 6 litr shir garant shqati. Nechigacha chiqdi bozor? Bozor to 94 narx qilasiz. 90 to 94 buromida است. Buna go'y gusaladori navbati diyum gusalash gunajin. Sahar bega 4 litr shir. Narxini qancha dedingiz? 10,000. Narxish 10000. Bozor necha qildi? Bozor 9000 narxda است. Telefon nomer berasizmi bu? 93 452 38 xaridoro bo'sha, marhamat. Buna go'y gusaladori navbatimon seyim gusalash. Bu qancha gunajin? Gunajinak. Shirish 10 litr garanti qati. Narxi chand guften? 10,5 bu savdo meshava. Chand kat bozor? Bozor chand kat? Sahar 10,5 kadan hozi 9,5. Sahar 10,5 kada budast. Hozi to 9,5 patolog bozor narx qilsa. Mana go'y gusaladori navbatimon birinchi dedingiz ha?
Якум гусалаш буқача. Ha, deyim гусалаш ho'kizcha. Buqacha. Suti qancha dedingiz? 8 litr shir garantiya qati. Narxish 10,000 bu savdo meshava. Bozor nech qildi? Bozor 92 93 narx kirsa, sahari 10,000 dan nadoda ast. 10,000 bitta. O'zi joy pul girishman. 10,000 bo'lsa marhamat. Telefon nomeri ayting aka. 906 4 childi. 906 4 childi. Xaridori bo'lsa marhamat. Adresga jo? Adres O'g'jar. Adres O'g'jar, Navzamin, No'yay Do'sti. Nagovi gusaladori navbati 4 panjum gusalash g'unajin 5-6 litr shir sahar bega. Narx qancha dedingiz? 13 dedim, bo'larmi? 13,000 bu savdo meshava, joy pul girish yozda. Nech qilyapti bular? Bozor to 10,200 برآمده است. Mana gusalash. Nagovi gusaladori navbati seyum gusalash buqacha 7 litr است. Shirish 7 litr garanti qati. Narxi qancha dedingiz? 11 muomalasi bor. 11,000 muomala dora. Chanqat bozor? Bozor 9,000. 10,000 bozor narx qilsa. Telefon nomeri ayting aka. 907 27 18 69 xaridori bo'lsa marhamat. G'unajin bug'iz yo'q serish gumon budast aniq namedonum mega. Buqar haftaga aymaga. Narxi 9000 bu savdo mesha bozor to 7000 برآمده است. Moli garavti ta g'unajini yosh g'unajini ro sar kedem 4000 ya. 4000 bu savdo mesha mana ish Karpat budast mana. G'unajinaki Karpat. Har dusha 7000 kat bozor ha. Bozor har dusha yak joya 7000 narx kadast. Mana dita g'unajini navbati 4200 budast. Har dusham qisir g'unajinoy yosh. 38 kada? 35 bozor narx kadast dita g'unajin. Sar boromud barayamqa tarshidagan kamtar bezeb toftesta molo. Mana g'unajini savdoshidagi mana g'unajinchai Karpat hozi savdoshidash 34 3400 na hozi nami g'unajinak savdoshidaga narxi realni. Na g'unajinoy navbatimon setta g'unajin. Ish chang gufte? 4 bu savdo meshava bozor ichina kadast. Inosha 7,000 dita g'unajin. Bu savdo meshava inosham bozor oli ichina kadast. Inosham aqta aka. Chandi ayna ham hamon narx ha? Isham hamon narx 35 savdo meshava. این مایداش چند پول؟ این مایداش 3000 بود است. اینورم بازار چی نکرده 35. 6 تا گوناجین. گوناجینی نوبتیمون 36 دیدینز ما؟ 36 بود است نرخش با سودا میشوه. بازار تو 31 نرخ کرده است. سینی سالش نمیدونیم. گوناجینو برای مالکنی. اونا گوناجینو 31 31 دیدینیز ها 31 ایش 31 بوده است سودا میشه بازار 28 نرخ کرده است من ای گوناجینا bunu qancha dediniz 25 30 25 si 25 20 narx کرده است بازار گوناجینا کی mayda gusala mana на гунажини навбатимон бозор 28 ҳози нарх кардааст 28 та надода гусала гунаҷин мана барои молкунӣ хуназод мана гунаҷинои ёш сета гунаҷин манаи зардаш фақат бозор нарх кардагиша гап мезанем иша 36 кардагиан манаи калонтар байнангиш 4000 кардагиан иша наи сеимиш Карпат Мунаи сеимиш Карпат, гунажинаки Карпат иша 33 бозор нарх кардагай додагиш нест. Мана гунажини навбатимон гунажини сия қисир а? Гунажини қисир нархиш 42 бо савдо мешава. Бозор 39 38 нарх кардеста.
ҳоли додагиш нест. мана гунаҷини навбати мо гунаҷини карпат барои молкунӣ беҳтарин гунаҷин. нархш 40 бо савдо мешавад. бозор то 42 нарх кардааст. мана пародаш нормалне. на гунаҷини карпат ҷои пулгирӣ 6000 будааст. Нечигача қилди буни? 56. бозор то 56 нарх кардааст. мана ин дуюмуш буни қанча қиlyapti? Ша то 52 нарх кардааст. ҳардушам гунаҷини нормални